Ja bih voljela da čujem Nenada kratko na ovu temu. Ajde, Nenad, da ti pričaš i u moje ime, ja kao vodim ovo sve. Vraća se Nenad u savjet. Evo, slušajte, evo ga, sad će. Ja ću malo morat da prođem onu drugu tačku, sam nešto čim se zaboravio da dodam. Pa ću kroz treću i četvrtu, jer smo već ušli u četvrtu djelimično sa profesijama. Osim naših ovih reakcija, da kažemo, na prvu loptu od MD Alijanse, evo pričam u Emirino ime, naravno, odmah smo vidjeli gdje su krenuli oni. Što je potpuno logično bilo, jer smo im znali njihov genetski kod. Znači, oni su udarili na Fakultet za crnogorski jezik i književnost, udarili su na Maticu crnogorsku, udarili su na Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Mislim da nije su smjeli da udare tako u ovom prvom zamahu na manjine, kako islamske vjeroispovijesti, tako katoličke, jer bi odmah doživjeli jednu međunarodnu osudu, ali su računali ovdje u tom nekom pravoslavnom tijelu da mogu ti sukobi da se izvedu na čistac u njihovu korist, a da međunarodna zajednica to smatra da je to unutrašnje pitanje Crne Gore. Tako da smo mi odmah tu i reagovali. Mi smo odmah, kad je bila prva blokada računa Fakulteta za crnogorski jezik, smo startovali sa prikupljanjem pomoći, međutim ti fini momci i da kažem stvarno su nam jedna vrsta svijete tačke sa fakulteta. Čim su dobili, oni su rekli nemojte ništa slat, mi smo dobili pare, tako da te pare koje smo skupili u toj jednoj brzoj akciji stoje na jednom posebnom kontu i to ćemo iskoristiti kad budu počne ponovo da se normalno funkcioniše, da oni dođu na sajam knjiga u Frankfurt, da praktično taj njihov put i neke troškove pokrijemo. To je u svakom slučaju za Fakultet za crnogorski jezik na Cetinje je namijenjeno. Evo sad nalučim da smo organizovali isto prikupljanje pomoći za Crnogorsku pravoslavnu crkvu, koja je ostala u tom momentu potpuno bez jednoga centa. Oni više nisu imali ama baš ništa, ni na računu, ni nikako. Znači, mi smo reagovali ne samo saopštenje, nego i pomoćima naših, da kažemo, identitetskih institucija koje održavaju taj, da kažemo, u ovom slučaju su jezička i jedna vjerska organizacija, ali isto tako da su napali na islamsku zajednicu Crne Gore, isto bi bio jednak odgovor, ili na neku, da kažemo, instituciju koja okuplja crnogorske katolike, što im sigurno ne bi bilo sramno da im se mogla. Što se tiče reagovanja ovdje u našoj sredini, u Njemačkoj, što ste pomenuli, i tu je isto MD Alijansa, prije svega Emira, slala pisma da kažemo, u njemački parlament, onome i ovome predsjedniku kluba, političkom izvjestitelju za ono ili za ovo, koje bi ta tema sigurno interesovala. Mi smo jednostavno ta pisma koje je Montenegro International pisao na engleskom jeziku prevodili na njemački i Emira ih je slala na te adrese, da kažemo, značajnih političara u Njemačkoj. Tako da iz te strane u Njemačkoj smo imali tu reakciju, znači to je bio jednostavno otpor na to što nam se desilo u Crnoj Gori. Evo ja, ne samo to. Bila je posjeta ambasadi Njemačkoj. Jeste, evo, to si isto ti odradila i ambasadora Webera upoznala sa našim stavom i bojaznima. Našla si, da kažemo, neku vrstu razumijevanja, ali opet i neke diplomatske, da kažemo, učtivosti, tako da nije se izrazio, da kažemo, na neki negativan način, ali je klimao glavom dok si pričala, tako da nam je bilo sve jasno. S druge strane, svako od nas reaguje u svojoj okolini. Ljudi nas pitaju šta se to dešava na Cetinje, što je to bilo, ko je to, ko to protiv koga demonstrira, ne znaju ljudi. Tako da mi širimo oko sebe naravno svoju istinu, ali ne samo tako. Ja kad sam pročitao u najtiražnijem dnevniku u Njemačkoj o crnogorskim nacionalistima koji su tamo protestovali, ja nisam mogao da se dođem sebi. Nije bi mi bilo teško, ja sam napisao mail i rekao sam, znate koga vi nazivate crnogorskim nacionalistima? To su ljudi
islamske, katoličke i pravoslavne vjeroispovesti rame uz rame koji se bore protiv jednog neofašističkog, neonacističkog režima koji je slučajem došao kao i vama 22. godine ovdje u Njemačkoj.